Asilotshise emakhaya sanibonani dumelang. Siyathokoza ukuthi nikhambe nathi ngaphakathi kwehlelo ngakwethu. Nasikhuluma ngengakwethu sikhuluma ngekhaya. KaSpedi batlare kangwakong. Ngesitswana bazathi kamohayi. Yeah. Akayina. Akayina. Kangesazi isitsonga babugabela akayina. Nashtiva. Wastiva. Shtiva Nkovu noma Soshangu. Awu uma so Abala Joni ba Soshangu Joni. Laba ba Joni bathi sedrobheni. Yeah. Komambala siyathokoza sifika kuwe sikuphathele ihlelo lapha ulandela khona enkundleni zethu zokuthindana sine YouTube channel yethu ekufanele uyilandele uqinisekise ukuthi siyayikhulisa ibe mndeni kube konke sikhuluma kungasaba nokusibuza imibuzo ungasaba nokucomment ungasaba nokulike bekodwa ke sikwazi nokubuya nenhloko nemibuzo enisibuze yona babugabela namhlanje sibuya endabeni ebesikhuluma ukuthi ukuba ngumodern man kunjani kule ngikhathi esiphila kizo ne-episode yethu sikhulumisileko baqinisekisa ukuthi ke bayayishare la bayishare khona bathande iphuzo la ukuthi uyindoda enjani esebenzelwa umama fanele na ube namaplan nakenza economics wena wenze agriculture nakakuthengela amatayere wena uthenga ukhuye compete kakuhle sithokoze David life is good David sisekhaya Komambala sekhaya namhlanje sibuya nendaba enkulu babugabela ukuba ngubaba akupheli ukuba ngubaba akukhulelwa ukuba ngubaba hey akunasikole zange ngibona isikole ngikhumbula nangithoba ukuba ngibaba bathe nasi isikole ngena iclass lokuba ngibaba asinama modules asinama modules asinama modules babugabela akusukuthola hey akusukuthola umntwana ukuba ngibaba manje kuba yini ukuba ngibaba sizangena kiye ngoba ngumuntu wesimame umuntu wesimama waphanishwa ensimini yase-18 kwathiwa uzabeletha kanzima manje sesebaphanishwa babeletha nzima baphinde basondle kanzima indoda enjani kodwa uhamba yolima ulima apho wena angikuhleki kodwa hayi ungayivumela into basebenza nzima bathwala nzima baphinde babelethe imanzi le ibhisi ayisilula hayi baphinde bapheke sibuye ngakwethu abafethu bobaba sibuye uzolo nomfazi ukuthi irent ayibhadelwanga idlize idliwe hayi no indoda ikhona kodwa bangena lapha kuthiwa komthombothi njani ungalimi hayi askisi ancabe bobaba kodwa ke siza kini nje siletha amandla namhlanje sithi ukuba ngubaba akupheli uthi ukuthini lokho babugabela bawubaba nje bushilo ukuthi sithanda ukusho ukuthi imbono yethu akusithi imbono yakho and ngibe nechudu ngibe nenhlanhla ukuthi ngibone sengihambile ama provinces are different ngibonile nasemakhaya nasedrobheni naselokishini bawaselokishini bawasemakhaya ngubaba bayafana ngentshebe kodwa abafani ngezenzo bonke banentshebe mara kusibo bonke abobaba abanye ngazi ngathini ngoba akusiyona namadoda abantu besilisa abasebo ukuba ubaba ke mangibuza kusho ukuthini ukuba ubaba ukusacrifice ngokwesikhuwa bawubaba ngoba igama kaBaba ngithe manje ngiyadefine ngesintu ngathothi ithola ukuthi le baba kusho ukuthi ubaba lokhu vele ngilokho esicabanga ukuthi hayi lo muntu lo akangeneki lo muntu lo uyaluma lo muntu lo uyababa kadleki bawubaba is to enjoy pain ubaba ukuthatha sacrifice ubaba ukucalana ukubhekana nezinto ezibudizana izinto ezinzima ubaba ikushuthi ukuba ubaba kimi kushuthi uyababelwa hayi ukuthi uyababa ubabelwa wena ngoba every day fanele wazi ukuthi kusasa ukuba visionary kusasa kuyiwapi ngoba uma ungazi ukuthi ucabangela namhlanje
ufanele abantwana before isinkwa siphela lapha ekhabetheni ola usibeka khona ubone sewazi ukuthi sizophela ngo12 ucabangela phambili mawuphethe imali nasemalini ibudget ucabangela phambili yonke into la kusho ukuthi wena uyi4 pillar yendlu uyi-foundation yendlu awusiyi roof umama uyi-roof uyakhavarisha nje kodwa i-foundation mayingamanga kahle noma i-roof ingaba strong kanjani lo muzi lo uzawunetha so kunjalo kuba ubaba mawungubaba ozothatha kakhulu depende kumama zithi izinto mazi zishona so ngesipedi benangesithoba ngicela ukuba controversial ke ngisho ke ngithi mina ngicela ukuthi singezwe ngabo mama kodwa sibalale lo ukuthi singezwe ngabo ukuba controversial lokho yeah ngoba zothi ngizokulalela kodwa ngeke ngizwe ngawe ngoba ngezwe ngawe mase kumoshekile uzothini ngithi umfazi kanti kwalobola ba kanti sifani kumoshekile uthini ngithi ngumfazi bazongihleka lalela umfazi othi ungezwe ngaye usho ukuthi thatha ke isi advice kodwa i-decision kube kuwe yes ngoba labantwana labathi ubaba yes omunye nomunye ubiza isenimi kababakhe and ku counseling yazi basifundisa lokho babugabela ngikhumbulana ngisenza i-degree yayo basitshela ukuthi ukukhansela umuntu nokuadvise umuntu kuhlukile yebo i-advice kuthathela umuntu i-decision yebo kodwa ni-counseling kutshengisa umuntu imphumela yalento ayenzako umluleke ngayo umtshengisa but i-decision isala naye so amagama ngilento isho ukuthi abomma asibalaleleni kodwa isicundo sokugcina kufanele nawe njengobaba wazi ukuthi uthatha stamp ukuze mangabe kunzima ungathi loya mama loya yes uwe ufather ukuba ubaba David ukuba ugovernment wasekhaya nguwe ufana ubona amapholisa omuzi imithetho yomuzi lengibeka izosiphilisa nomzosibulala nayo nguwe okwazi ukuthi uinfluence noma uguide nabantwana ukuthi bantu abami mina bengingathanda ukuthi ube utitshera because of 1 2 3 hayi ukuthi bathathe le decision yes ukuthi umntwana mayisengale engathi nayi degree wathi ngiyifundele ithathe ngoba yakho mina bengasiye yami ngoba uyi-father figure ungubaba obabela uyababelwa kodwa abantu batrusta ukuba ubaba nje kubuza ukuthi is like uzimo wethu sithi heavenly father yes then wena ke home father nguwe umdali nguwe umqapheli nguwe isecurity yasekhaya ukuba ubaba lokho nguwe iprovider ukuba ubaba lokho ngeke uprovide everything wisdom nguwe ukudliwa nguwe yonke into ngoba ngiyengithanda uyababela mawuba uyabona futhi into engithanda uku-advise labantu esithathe sithi last kwisiqondo sokuqala sithi amadodana fanele ufunde ukudliwa mawubaba ukuthi udliwa kanjani ungasabi ukudliwana udliwe nje ngabe ngingami hayi imali yakhe ihambe nje ufuthi ungayicala emva ngoba wacala imali yakho bona imali owayikhipha before zolobolo ukhiphela umama lo imali enkana idluleyo lobolo yes so kuba ubaba it's a process and ngesikhuwa bathi it's always a road under construction angeke ufike ukuba ubaba angeke ugraduate ukuba ubaba angeke esikolweni ukuba ubaba and mawubaba njengoba sibuya kwi-Father's Day akusilanga lakho ukuthi uzonikwa ama-accolades noma iziqu noma imphumela noma ukumakela sometimes ukumakela iscript wrong uthi umwashela imonto uma wasekhaya etheni nemonto ekhaya ngoba abanye abantu abalazi inkolo uyiwasha ubonto indle afika athi kodwa ayiwashanga njengasekhaya washa awukhosi wona mara ngisikha wash bengiwashela ngibona iphume kahle uthi hayi ngiyabonga kodwa hayi should mawubaba expect criticism all the time noma ingaba destructive kube le ukusolwa okungana kwakha kuthi awufani nobaba se next door vele ungafani nabo kodwa yenza lokho according to your best ukuba ubaba lokho akupheli ukuba ubaba manje sifika kanjani endabeni yokuthi sibobaba babugabela sithome sithi hayi ukuba ngibaba kubudisi ukuba ngibaba kusimnandi ukuba ngibaba sithwele thina bobaba ukuthi singilabo baba abathloge ukwamkela the previous script from the previous generation
according to how being a father is being set up. Ngoba ama-responsibilities, ama-protector, nama-provider, nama-responsibilities, sesicabanga ukuthi ezinye zazo kufanele zingabi ngezethu, kufanele zingasibabeli. And nasiziza zisibabela, sifila lokho ukuthi ayi ngathi manje siyahlukunyezwa. Kanti understand ukuthi ukuba ngubaba akupheli. Ukuba ubaba, like bengisho last week, akuna skolo, akuna module, and ukuba ubaba David akusuka uba nentshebe. Noma stepfather kunabo bangabakwazi ukubeletha. Yes. Thole bekuthuka bethi hayi mina ngaya ngaphandle ngabuya namntwana. Madoda. Abona mawukhala ubaba ngcono ukhalele endodeni. Yeah. And uzothola ukuthi sonke sibethwe into efanayo. Nabo bathi amadoda ayafana. Abanye besibize ngezilwane besizi engeke ngisho. Yeah. Kumnandi khona lokho ngoba zizalwa yibo labo baba labo mama lapho. Mayithi ingane ekhaya for example yezigaba embuzo loyo. Ayize zakho ingane. Hey ngezigabani? Zifaka ilabel yakho mara akize zakho. Ngenzeka nokuthi No, ayinasegazini noma igazi ngathiwa wofaka imbewu mara akize zakho. Oh yes. Zalalela umthetho kaba. Zalosala naye. Lo zikhulisayo. Manihlukane zihamba noba. Hey, azange ngibone vele amadzinyana alandela umkukurumba, alandela isikhukhukazi. Yebo. Ilanguage ekhuluma ekhaya kabani? Mother tongue. Home affairs baba. So kubaba kufanele ukuthi uyiSpanera baba. UyiSpanera. Ubizwa nje bakuthiwa fanele ufake ivili. Makucede siphotshelwa leSpanera. Yakhamba ikolo yeDurban. Ukuthi iSpanera sike sasebenza endleleni lasibalwa. Yeah. Nathi kuba ubaba kushuthi akuna credit. Wow. But asidingi na i-credit babugabela, asideserve ukwenzela ukuthi ikwazi usipha amandla ngoba yazi bathi tough times produce tough people. Yeah. And tough people produce good times. Yes. Tough people produce good times. Yeah. And good times produces weak people. Yeah. Asikafiki la sesinama weak fathers alindele ukuba appreciate because uSpanere, appreciate because of your provider. Zonke lezi zinto lezi sizibalako, not understanding the wisdom we share namhlanje babugabela yokuthi hey guys, wait a bit. It's part of being ubaba ukubabelwa. That's why ngithi iSpanera kufika nje ngathi uSpanera ba. Ekhaya makunemoto ekoloyi bathi ifake 16 uyi toolbox wena. Kukhishwa kuwe. Makune problem uyi toolbox. Wow. So ukusebenza kuba ubaba. Ukusebenzela imphumela emihle. Hayi ukuthi ukhala ukuthi nguwe. Ungakhiwa umuzuzu ufike phezulu akubalwa kuthiwa ekwamamthombothi kuhle. Abo mama bengene kitchen babona yonke into abathi istofu sithenga ubaba. Hey bathi mama la uphi? Yeah. Umama wala uphi? Ungaba na everything kodwa umama mayengekho ekhaya. Umuza usicomplete. So ukuba ubaba asivele nsimukele. Yabona ufikela lokho ukuthi iya kwa Google ucheck obana abantu abangaphili isikhathi. Uphinde ucheck ukuthi i-suicide ukuzibulala obana abantu bazibulala kakhulu bomama nabobaba. Hey. Mina i-advice yokuthi vuma uthi uSpanera uyi-toolbox kuzukwazi ukuthi i-pain uyi-embrace, i-pain uyibambe. Yeah. Then ukhuthale nokuyakusasa. Otherwise mfethu uzohlala esportini, uzohlala utshwaleni, uzohlala unukutshwala uthi uzama ukuzithulisa. Hey. Ekseni kusala iprize yotshwala ukuthi hey bekuyi utshwala bebathi 18 years omunye baba ngathi ngimthengela utshwala ngithi ngiyamjabulisa ngeChristmas. Yes. What my phuzu wathi ngidla i10 bags of cement ngathi kanti utshwala budura ukudlula cement ngathi ngisophinde ngibuthenga. Ya sasilele impopo lo baba wathi mayithi yabuye kwesi2 athi bayibiza nangeminyaka yakhona 18 years old ngathi angisophinde kanti utshwala budura ukudlula cement. Yes. Yeah, so ukuba ubaba ke noma ungaphuza ipain yeke ihambe.
no futhi ngoba ngithi ubani in charge ekhaya ukwabona maku10 endlini ingane zilala ngakumama yeah ongena wena zikushanga leya sign uthi angithi ngizithi nangu lo jakala sofisa ithi nangu baba usefikile mar kuba ubaba kuba lonely kwesisikhathi kulonely kuba ubaba oh yes there's a lot of loneliness kuba ubaba bathi yini ucabangani kanti wena ucabanga ukuthi awunayo imali yokubhadela ibond umama akakayibona ibond ayibhadela ibank ayikakabhadla yeah kodwa naso uyabona ukuthi nge6 months to come yeah ngizobe nganayo imali yokubhadela ene ukuba ubaba once waphelelwa ukuba ubaba ukuthi waphela ipain wazi ukuthi ufana noSaudi ongasena taste oh LG you must go a little bit deeper nasifika lapho no kwathoma kwaba mnandi waletla taste iphelile wasti value yakho kubaba ukuphelile uSaudi mangasena taste baba ukuphelile ukuba indoda mangasena imali awungathothi awukwazi ukuthi mhlambe uthandaze kahle kwezinye indawo ekamereni but the day masena imali masena value that's why bathi ubuhle bendoda ngenkomo zayo ayikho indoda eyisikoko dabiti indoda ehle uthi handsome ngana mali baba and asithi imali eningi ne ayikho beauty nje ube ukhona uafford those responsibilities isaka lendoda alipheli mawungabe nemali enough umfazi uzokushiya hayi LG manje kanti le mali meli bengakanani le mali meli i-shopping list baba ipheli shopping list ayipheli mbukeli i-shopping list wena uthi wakhe umuzi uthi uphelile sasho furniture mayipheli furniture le bathi iphume efashionini and bavakasha phela babona izinto ate kwasigede ngibone wavakasha uzomuza setime mina ngifuna iglass fitting la sliding door lesethu lesasi right sengifuna le anemneme ngathi so engakuphulisa umuzi wakho ungawuphula lo muzi umama masethi sesifuna iglass building wow so wena mawune budget hayi baba how deep is your life how deep is your budget yeah how deep is your pocket because wena uthi la ku reg so okay nayi examples okuneyo mawucanga wena ubaba ngokuthi bakuthanda bathandani kuwe bakutshela ukuthi mari kahle wena awumanga kuhle mari imali yakhe ime kuhle so ngayamagama ngendlela othatha ama responsibilities wakho ngayo ngiyo into ekwenza ukuthi ube ngubaba ojame kuhle so abo baba bangakajame kuhle babugabela akusikho lokho kubenza ukuthi bagcine bazibone ngathi abasahlonipheki abasesebubaba bese kula kuvela khona ama depressions ama stress mental health ayisese balanced yabona ukuthi baba uyagula ukhamba nje uyagula because of those things ukuthi your pocket it's not enough your pocket they cannot get anything basifaka isandla babuyina next and you have everything ungibabona ethando ungibabona epatho ungibaba ohloniphako ungibaba okwazi ukuthi uvuse umzakho uyakwazi unezandla unayo yokinto but the only challenge onayo ukuthi awunamali awusebenzi ubaba bakho abonakala awubabi akuna taste phela ukubaba kufanele taste for kuzwakala ukuthi ubaba ube ne taste baba i-taste nangi inzima lento bangibaba musa kuba ubaba ngidefine nge-taste baba designer njani kubeni bobaba ngeke sibe mhlambe neutral nyaka akuna reverse i-gear forward le ayina reverse kuthi sekuyababa ithi ngibuyele ngibe na 36 hayi ngeke i-fast forward le baba abona lela khehla lele lapha elidala engakushelanga ukuthi ubaba bakuyini kwafanele ulibuze before uzoba ubaba labo omkhulu laba bazokutshela ukubaba ngoba thina iproblem ethi sifuna iapplause yes not cause sifuna applause bethela izandla mawungazithola izandla mfethu phela thina siyi-shopping list baba masaphumile yabona mina mangingene abona bomama kunalaba ahlakaniphe khona uyamnika imali grocery right yes Maria stop ukuthenga ukuthi umnike nge-30 masaphumile mayibona ukuthi ziyakushaya futhi
basebenzisa le democracy yabo uthuma ingane athi mtshele angene eshophini ethize ezinesinko uyazi ngeke ube nesinko kuphela ngoba uvile avoid ukuthi ubuye umangalo ubuye negroceranyana bengisamtshela thina sihlale senama spare wheel indoda engana spare wheel hey izolimala uhlala une spare wheel yes ngoba mawungena lapha bathi amaqanda aphelile mawuthi amaqanda bathi fish oil angeke ubuze ukuthi imali ngene bathi uyazi ukuthi inflation uyazi ayilingani yes ubheka ubaba mayengena eshophini uphuma manje ubaba umama mayengena hayi man yeah agcine ethatha nalezi adede akazuzithatha ngoba uyazi ukuthi nginobaba uzombabela ngena ndoda akusizi buza mina manje LG ngifuna ukuzisisa lento leyo ukuthi konke lokho esikhulumileko mina nawe omunye umbukeli wethu angacabanga ukuthi ay labo baba labo no ngamanye amagama abangakhi lokho ukuthi ngiqine baveza ihlangothi lokuthi ubuthakathaka bami angekhe bangenza ngibe ngibaba fanele ngithathe njani le ndaba yokuthi ubaba apheli and angekhe ngibe good financially because of maybe the economy setup of the country ama opportunities akhona lapha nalapha sesiya compete amalanga la kuma positions nabomma bathina kunabo baba abayi2 aba qualifier ukuyothola a certain position kube nomamunye naye olapho umsebenzi bawunikela umma ngoba ba understand all these things ozibalileko zokuthi hey phela umsebenzi kamama naye mnenge ekhaya now abobaba laba abacabanga ngaleyo ndlela how do we bring them back to shape and say hey madoda no ningawari ngibe ubaba lobo obukwenza ukuthi ukwazi uku-embrace the pain sibabuyisa nje okuthoma mabethi indoda ayikhali they are not talking about tears nayo indoda ayikhali they are not talking about the tears sikhuluma ngenyembezi indoda kufanele ngicomplain complain indoda then kuzoba njani complain ubuye nganeno complain njengomuntu khala njengomuntu uthi echu but ungakhala ucanda umuntu ozokupholisa khalela ukuthi sikuze ukuthi uyababelwa but isolution futhi kuwe if it's to be it's up to you makuthu baba wasekhaya kasekho and then why ubaba wena and 90 kufuna ukuyiveza la asikhulumi ngeemployment la that's a point abantu bacala ukuthi mebabheka ukuthi obalebelethi ukuthi noma whichever language obalanga ekhaya sikhuluma yonke language it's not about the title like I said last week it's about your effectiveness can I repeat that? Yes your effectiveness ejardini kuyini self assessment is self evaluation fanele uzi-evaluate umama kumangalela ukuthi hey yazi bengazi ukuthi ukhona ukuphusha so izandla zakho lezi kube ngathi bezilimele bazibone sezimahorohoro ngoba uyabona ukuthi no phela ngeke ukhona everything yasekhaya no hear indoda baza bakufayela ngisho iglobe endlini hayi man lapha ebhedroom bazakufayela iglobe angisho na konke wena bacho kune story esinye mose ubaba wathola ubaba kwamakhelwane ajame ngenyawo phezikombhedo alungisa iglobe umma abizelo ubaba kwamakhelwane ngoba lo baba ekhaya kawalungisa amaglobe manje sekasala lo baba unombuzo ukuthi bekulungisa iglobe kuphela kuthena babona mina ngena benza ngathi bebalungisa iglobe bekufana amtshela ukuthi ulungisena nespring sombhedo umbhedo awusakhaya khona uzofaka lapha ulungisena spring sombhedo usingasakhala ngisho lo usibuni sifuna ispray job title hey ufika sewukhathele ekhaya wena sebenza nzima ngimanager bengibheke angipromote la ngoba ngipromote i-war room ukuthi i-title kamama ithini kababa ithini nawe msuku usenza ama-overtime le la ucashwe khona ngoba une pay slip bese uyikhohle overtime yasekhaya ayikhona igate uyabhendelwa ifestero uyalungiselwa awuboni konke lokho uyazi kubuhlungu kanjani bekwenzela igarden bese bekwenzela nane garden bakwenzela igarden bese bephinde bekwenzela igarden
Ngenjani lezi ayisho hlala ungekho Kungakwethu umbukeli kungakwethu siyathokoza ukufika ukuthi ube nathi kulumndeni hayi kodwa ziyachisa le ndaba esikhulunywa la angisho manje ngikhuluma ukuthi ukuba indoda is not only ukuthi uyi general manager emsebenzini nasekhaya famba general manager and ukuba indoda akuna disability okay yes angikhulumi nge-physical disability yes ngikhuluma ngikhuluma nge-spiritual disability yeah ukuthi wena kahle impairment yakho ayikho la ezandleni yes ila engcondweni ungahamba uyofundela uplumber baba yeah usifundise ukupenda uthome ngomkhukhu wakho uplendo lo wangamo i-toolbox yakho ukwabona nama-tools akwakho awazi angakuphi hayi ayikhona zobaba lo hayibo wabona baba laba babuya ngaphandle sesibazonda nje thole bayabona ukuthi hayi no gcina sethi yakho yimuhle indoda iba ne-jealous yes ngoba ngcono ukuba umama it's better when a woman is tempted bamdate ngoba sithi akanakuthokoza kodwa ube uyi-provider wena yes because manje yabona umama mengasakuceli ucela ba hey man mbuzo lo LG mayengasakuceli ucela ba kwenye i-language angazi uma ku-business management kuphi bathi when your people they stop complaining or asking you something you must know that they are gone. I know that's true. That's marketing. Yeah, marketing. Yeah, because your clients they ubona ngawo ukuthi nafikako kunenye into abayibawako nabangasayibawi kunala sebayithenga khona and then soon enough that person abathenga kuye le abangayithengi kuwe nakathoma eda lezi wena uzithengisako bayozithenga lapho zonke izinto. That's your competitor. Ivela njalo ku marketing. So mama mhla engasakucela imali gcina ngasezi mhla engasakubuza ubuya late gcina ngasezi gcina ngasanandaba ukuthi ubuya late noma ubuya late na yo ungubaba nje yo you are just ubaba ushumayela kakhulu uyazi kunabanye abobaba bazifihla ngento encane athi unama meeting angapheli meeting yasekhaya besiyaphela hlala busy emsebenzini yena yonke into yasemsebenzini yenziwa nguye ahambe eshumayela kamnandi ngaphandle kodwa ekhaya akayazi wagcina ngishumayela ekhaya umama agcine ese ejoin amanye ama-group yabona ama-group ajoinayo futhi kulamalanga abhlungu ngoba ngena nge-technology ayipress i-cellular phone ukhuluma nabomama uma ngathi bom bayeSwaziland awusabuzwa nokubuza hayi yasibhebe ngikhohle ukutshela ukuthi yazini ngeyi-29 sikhamba nabo Thapsile bayile kufanele kube njalo kodwa maso absent ekhaya wazi ukuthi ububaba buphelile. Wow ububaba bucedwa kungabi khona ekhaya abucedwa kungabi khona kwemali nokuba khona kwakho ukuthi now isidumbu sakho siyasibona sihleli ngasegeyithini ukuba ubaba David uhlala ubheka igap uyivale bheke igap uyivale. Hey, that's a good wisdom LG. Hlala ucala ukuthi kuvuleka isikhala kuphi bese uyazivala usivale. Wow ethi umama engakaceli ukuthi ngathi ningatshentsha uthi kodwa baby ucabanga kanjani ngisho masomncane umbiza ngobaby wavela umntwana uthi yazi bengibona istofu lesimanje sithatha isikhathi ukufudumaza ukudla ake sihambe siyo-check itofu ungathi wathoma lo mama lo iproject engapheli vele umama iproject engapheli uthi umlobolile uthi umdatile uthi umenzele birthday uthi umenzele i-Mother's Day bona ethi nethi i-Father's Day bayihlanganise ne-Youth Day ngoba kusho i-Father's Day bayihlanganise ne-Youth Day izolo Father's Day sekubuyela kubantu abasha shuthina spanner siyashift amasinyana. Yes, so asina like a allocated date a focus ekibo nje without any interferences. Iba nezandla ezinhle bazipende benzeni unuka kamnandi ama-perfume but baba yes ngesizulu bathi oseyishayila akakayosi. Oh yes oseyosile akayidli oseyidlile udla icala shuthi
umuntu wesifazane uhlala ekudemand baba. Yes. That's the nature. Accept yogi pain yethu le. Yeah. Nxebe. LG asibambela ngiyacabanga ukuthi ngelinye ilanga sothina sithola ama comments kule nkulumo siyawafuna ama comments wabo sifuna nemibuzo yenu ukuthi sesikhulume sakhuluma nje ujamephi wena ungibaba ojame kuphi yini le oyibona ukuthi kwenze wangabi ngubaba la ukhona and mhlamba sikayithindi sinobaba Gabela and you are feeling ukuthi no man bayikhulumile labo baba le ndaba ngiyabezwa labo baba kodwa mina la ngikhona nje ngibabelwa nganayindo engibawa ukuthi kini ngisize ngayo yini leyo Exactly mangivala mina ngakimdabhiti thanda ukukhuthaza ukuthi esikushoyo kunento ekuthiwa i-empathy ne-sympathy. Yes. Singazwelana na kodwa masingakuniki sikuzwela kakhulu singakuniki solution. Vele umukele njengathi. Yabona once wafika ku acceptance stage. Yes. Ipain kaningi awuyizwa. Vumba ukuthi yena shem unuka amakhwapha kodwa imali uzokunika. Yabona once walwela ukuthi kube nemali ekhaya. Walwela ukuthi kulale kudliwe kusale futhi. Half of your job is done. Kodwa mawuthi ubheke applause mathotha uyitholi bese uyalimala. Yeah. Keep on trying. Qiniso lelo ngubaba uLawrence Gabela silijamisa la baba Gabela namina ngisongako ngawathanda amagama athi imali ayikaxolwa ukuthi ibuyapi. Yeah. Imali ithina ifike esandleni sakho ibe yimali. Imali ayiphelelwa ukuba yivalue yayo. A practical example from a motivational speaker wa overseas wakhuluma igama lokuthi $1 na uyithethe wayihlangahlanganisa wayichuba wayilahlela lapha isese $1 baphendula bathi iye wayithatha wayithela ngezinto ayithela ngazo wathi isese $1 bathi yes isese $1 wayithatha wayifaka ngaphakathi kwezinto ezinye amanzi wayikhipha wathi isese $1 bathi $1 okutshengisa ukuthi ivalue yayo ayisuki wakhe wayikhuluma nawe lento babugabela ngelinye lamalanga sisekwamanye amahlelo wathi ke ubuvelu bemali abucalwa ukuthi ibuya emsebenzini onjani ngombana ke umsebenzi wemali kuphetha indingo zemali manje sithi baba ungakhethi umsebenzi ngoba uthi wena ufundele umsebenzi onje abachachi na ufundele ibanking ayichachi nje kodwa lapha kwa gardening bayachacha lapha kwa hospitality bayachacha why ungayikhona for now while you are still waiting for umsebenzi owufundeleko nothandako lapha kwa driving babugabela bayachacha so umuntu akawucale umsebenzi loyo angakhethi ungabe nama option. Yes. Bese uba nama multiple streams of income. Aqhakathekile nawo lo. Ungafunda another skill. Ngithi ungiteacher. Why ungasebenzisi ubteacher bakho for extra income kuma afternoon classes ube yitutor ya online. Abazali bazokusubscribe ubabhadelisa ama$100 a month. Nona abantwana abayi10 abantwana abayi20 connector online ukubafundisa mathematics, physical science or English. Uzobe wenza another stream of income ngale skill onaso osebenza lapha kwa government or kwa private sector as an educator. So ungacala ukuthi no ngine salary man it's a poison eslimazako kaningi. Sorry ngingangeni ku too much ngibone Soweto kunomsebenzi kunamadoda athi mawuhlaba thina sokuhlabela inkomo sikuhlinzelela sikwenzela sikhathele akusiyi job ebhalwe elsewhere. Yes. Cabanga ubheke igap ukuthi ngayivala kuphi igap ngivala kuphi igap uba bethayo ipompi yakuthi ube plumber nje into hlala itoilet bathi blockila ngisho. Yes. Ngeke ukufundela ukuthi uzofunda 6 months. Aw. But hawe ablokulula. Then ufaka amalebo. Yeah. Makuthiwa kuyapendwa ngena wena. Yeah. Lo 100 rand uyitholile. Exactly LG social nguve kunabanye abesana abazithomele I cleaning project. Yeah. Emingcwabeni. What they do nase kungcwatshiwe kuphelile kwenzeka konke into bona bafika bayabutha badopha amaphepha bayaclean ijaridi bageza izitsha ngoba nilimele ni umndeni akekho namandla ukuthi uzenza I-cleaning leyo ngoba nama families wethu nama relatives wethu amalanga la eza ngelanga lomngcwabo bese naqeda lapho bayakhamba so these boys
sebazithengele nevenanyana basebenzisa yona ithulusi banama overall okuuniform yabo abayimbathako ukubabona nokuba identify ukuthi laba ngabeze ukuzokwenza ukusiza lo msebenzi ofana lo nabaceda lapho bachiya ijardi lakho libuthekile izitsha zigezekile impoto zikliniwe labeni basakhona ngomlilo waphasi kuthanyeliwe kubuthiwe yonke into nje ijardi lakho lisala li clean and bayakhona ukuthola mhlawumbe imingcwabo esingathi 8 2 3 4 a day a weekend special after kuma vicinons amakolkota asala lapha konke lokho yes yayibona so those are ideas imali imbono imali ayisiyimali imali attractwa yi-idea money it's an idea any idea good idea well executed can attract revenue vuka ndoda akunangenye indlela sijamisela lapho namhlanje siyathokoza ukusibukela siyathemba ukuthi ke uzashare our podcast sithokoze ikhulu kwamambala so kubuya sihlangane godi ke landelako